C'est l'instant où tu vas avoir un peu peur. Parce qu'il y a quelqu'un que tu adores, tu m'en as souvent parlé, et tu m'as dit un jour, si je chante en kabyle devant lui, je vais être comme ça. Est-ce que tu vois qui c'est, hein? Donc c'est quelqu'un que tout le monde aime, que j'aime énormément, et qui est l'un de nos phares, un des meilleurs ciseleurs de la langue kabyle. Et il est là, en convalescence, il a tenu à être présent parmi nous, Monsieur Aït Menguillat. Donc Nina, en plus tu sais qu'il va rester à côté de toi, là tu ne bouges pas. Et tu n'as pas intérêt à te planter. Non, non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. وفي غدارة دي القاع وفي غدارة دي القاع يفكرتي اللو فاندها يفكرتي اللو فاندها يفكي راك سافغا وراشي ونديفا للمعنى هيا لا 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 تعذرتينا تلاوي مي غداتاش ما تتشور مي غداتاش ما تتشور وللسقوط الذور وللسقوط الذور يفكي غاك سابغا وراشي ونديافا سمس مشهور هيا لا 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 تعذرتينا تلاوي غداتاش مع طولي مي غداتاش مع طولي وللسقوط يغمي وللسقوط يغمي يفكي راك سابغا وراشي ونديافا للقديم هيا لا 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 تعذرتي